Do wa mana ena ni wa because ye we gba no ma fo gumeri ye nwa no wa keke no power ime with na advice mommy jore e worry my ya pray we no e we pray away 1 minute no drop e yeba e ma bu no we e ma bu abi je no kwa ni bu ya drop a message keme ije no kwa paro ye na e oni dele gogojo from Italy ije no kwa so aba deba we ije ni no mare ebo osuwa no buno ije no kwa ni no mare ebo Italy or drop a message, excuse me, or drop a message in meba wa keke no nemi me wa gele toma if anybody no happy me do wa mana me nemi me no problem. But why be our prayer? Why be moment ye prayer? But here get be ran wa. Here we be rock by wa. We chon salobua. When the coronavirus na, oh ma ya reprogram ne. E coronavirus kere. Where on that we coronavirus bobi me ba me ya. Ero. Many people no do like programming na no wo ya kame mi amene. Ya kame cancer we doctor tami ya na we ge here no gbe wa gbon ya kame kini problem ne we doctor tami ya na we je ni agbe wa gbon bete ti o salobua eyan do ya sedene na e prayer point me tori ogogo no ma mo ma gbera e gbon ma wa do o kin agbon ma wa o ka gbori mewa e wa because mo mo egwe dante me abege me o kin ame ya filu gbegbe iya filu gbegbo kin wa me abere mo viyan ladia de prayer point na ka gbo ma o ka si emi amejo ma gbe o ka si o ma yeke o keke no ka sunu we gbo kin ame imagine we get a message na e wa so anybody no really who e prayer point mo gbe amo ko feel ladia o ma gbe me avia bo ladia bo no iro tag mo na yo ma gbo kin ame so me wa he idogbe a o ugbe na akobegi ade awa fi eje salt and water o ma na gbi Jesu na because Jesu mamu ko da o e si megbe ado ma na be si megbe na e be su wa gbe so wa mo e rorion wa e message na ni tamu wa na because Jesus Christ o ti me on da yin meje kugbe o any sort o any ebo o na riri muladi o ma na gbe Jesus Christ na egbi joro bi omo se so ologo kese kenu waje ologo e aria na ria be o boy ga de maso e doctor e date ni ane adogwe ti joro bi omo se no get a prayer point no eri ya re so I remember when my brother called me. My late brother, may he so rest in peace. E me mi amogo kata ma me ba van what tie me. Hello, e mo mi jore ni kina we more than 30 minutes no ya gunme gun be first time not tie me. When ogiye ya me miame e miame kini problem when ya just hospital e ya dream maybe no we ya we on a first thing no can discuss it mama you get my point now we worry or we prayer point na iko una la jan begbe or we ko una la jan begbe of a bucket so a prayer point me why when me be no matter what me no really sunu wani bu wari e ni me very ni mo we number 1 so I want to buy more nobody should fear enjoy no last 24 hours aga sueni e ma be da de ke a sueni wa eni jore yan sueni e a wa mo video mejo oboyi anoma enjore ero ya se Ghana ya se Senegal no ma yin me ero we one Benin woman at e jore adi jore ma be fie ni me worie so we wa igu mo ha ima change ni me
ijora eme ebire kuije me iye hwenrie. So vuwa igumo ha. Uwa igumo ha tamame obo egua. Obo no bo egua. Ve no bo na ge ovie bo no ga re wi ma ve no sikpe se eto ye egua. Ami aro bi dun ya eso wai. Ami oru opa no ma ovie bo. Neni obo. Ugo ovie bo ovie bo go vi dunaka. No get tamawe. Akete the best of bobo tornado obo ovie bo amokao. Many obo tornado obo yana do avikun. Ivi dunaka reba dete prison re line ba even the prison do call. Many obo no wati mo tornado obo vie bo yana do avikun vi dunaka. Ovie bo vikun giyan. Yon vikun giyan. Aga mwe ma be webo we na rule bo vie bo. Ogwenu mudia ya aje webo basona. Oma ye wu a. Oye be wu. Pastor wu. So oma no pa ma fiama. Wa mu ha. E Jesus Christ man I go only faith ni meme. Iyo no ba bi ame the same faith. U gbe ne afi mana sekene Jesus Christ je. Ese ti sekene meje. Like pute na bi kwe vanity mebe na son. We jore relax epo pegbe. Kokorion wen wa ya sisa na. No a give no salobo ya gbene gian we. No a give ni record. E gian we ya fe ni record. E ya vule ya ladian. Wa ya make veni ya kweko ni e record ya ape ya ladian. Ogwa eru tama me weni we jore ya. Ye me record we ya kpo to. Agbona mayaje, but the most important thing, who face life iwe. Eki mayare dodo. Ima feo, ama feo, ami agbona na jowa. Who feel ma feo, we must go. Efe na tawe na ya gaga kekano, emeke na muerie. Aje fe ya gaga just for a meantime. Forever. So, ema ya fefe ni lele mekia wa mu ha. Wa gafe ma finwa. Amana gbe Jesu ni matuti etie Jesus Christ. Orun pese ti gbima. Alagoda wa na mi wa o. Oda wa na mi wa. Wa iwe re gbegi lari yeke. Na jemo ejiga ba wa oge. Enika ojo ewu na yato. Na jemo jiga ba wa oge keke ni ariri aje awuye ga to oge na bia na mama jinyeji o ma ni ga nwa me agbai eni ka hia disgrace ewu na ya mo gba egbo to eni ka hia joy because there are many people no mo nu na ya je me joga te many wegele jaji o wara oberio ye to be ye ewu oge ye ta o go meta mo wa no re group na ami orun opa una ukobe na nerie wotao. Nerie wotao. Omoru okpa no joge ya win court. Woko. Ona joge ya win court. O mani yon gba mani wa o. Be na do mu yo give ahun. Zebe gwe ije fien wu pobo. Etin ere webo ya na yi go wu pobo ya na ya win the case. Would you believe it where e storm ebe dokpa e boy na confess e mame e mame no ori nwanyo ne ogwe ekinye ma rest ina gwe bo sunu ogwe gebe ni ya se we bonai because ori nwine kesini ne ya na muye pa ade webo because aga sin ya ye ne e ga no keke ni ejo ana mu no give ai. Ati wa baby no sunu wugwagmo. E judge na jaji we matanyeta. E police na jaji we matanyeta. E dogbo no je na jaji we matanyeta di yon tori. Owiye o tori. Owe ebo eni yon support no win the case. That ekinye judge yen. Ina wa ti e reach e we kan win setting a life prisoner ya moege. Ega owega ogiaga awa wuji
So it made me very honest. So no, I got worry positioning. We believe we are gonna make peace. Who said I make peace? Ariana Riave, who said I make peace? We are me yourself. Iye je woman no hiri efua. Because someone in here more any banoja and win a case. He will continue to pray. As why we know setting on a day close to God. Every year. I be every new government. Imagine ya we be Nigeria. I be mani be can be free ya. God can help her one day. Or do me better lawyer. I do free eh. Agmona on lega. Osie me ijo oge ya winezo awa. Iba ma oge di agwa. Because iga nyadene na imanya hwe. Oma awe mi watching twice. Ekimayare dozo. Anybody no jeki no you weki. Uwa go manemo wano. Uweki mayaji wa. Mayaji wa. If no ega uwe, e will be give away. E boye cook boma, e run do wo ma mama no ya to oge yeme. No saro, sanuga eviye. Oma ga mo oge ba we e balegbe. Ane run wo wa. Ikpi ya uto me. Oma na zaze numa ujo wegbe. Ane run wo wa. Ikpi ya uto me. Ema soro no toge na ya please ma. Ye do displease me no. You can't lie against person who will have peace. You can't lie against person who will lago down. You can't lie against person who will name man who sunu. O sa etu wa itemeni ko. Ibude na wa dori enu wa. So let's go to another family matter. O biara ri okwo ne. E wa be wo gba siri opa. Do ma no keke nu wa gba siri opa. Okwo ga omo jone. Okwo no hiro wo jone. Do ma no keke nu wa gba siri opa. Iyo nu wa agbeno. Ikpi a wa agbeno ikwo wa bi agbeno gwa. Uri okwo yo gba okwo no enegbe o. Okwo nu awe na ewe bi ogele yawe. Okwo no kwo kosokwo sokwo. Okwo no kwo nu gweri yo gwani. Wawa ero wapa obielenu e. Oruji wenu e. Eze mejo wobo. Okeke nu wa ivaga siri okpa. Abioma keke. Okeke. But there are many of our people. Ni mo kuobo wa ikbi anika son ikbi ane. Ni mo kuobo wa. Iya mo wokin ya madanya. Beti ya madeba wokin ya siri okpa. Wegare webo, wokan wegu wera kara webo. Uga ya agwe family we siri okpa we Nigeria. Iti ya ga si ogia wegi yeke. Ti ya ga si ogia wegi ujoba manore Nigeria were webo. Ikine gbugwa re webo kaka. A spirit were Nigeria. Okeke nu wa wokan wega siri okpa. Ugari okwa yo wa makwenu wa koko siri okpa when e dad oge gai. A marriage, I forsake a marriage. I forsake baby relationship. A relationship it talk cool or ko here. Or just no got to amuruk ma yoto or ko here. A relationship ije. E oge gbagbogi save ran no. Ayoni. Go and die. I win. I win. On a message of man on my send the gomeba. Ni try dia yet to get a message now. Yo, if I send the receipt. When send the receipt, they are reply one. Nigga, dear, you met me. Yeah, you met me audio now. Brother, may I reply? We won't record it. Mommy, you're at all. Nigga, dear, you met me audio now.
Odi ono ma send gume. Me ti ati the person where they gbe o ma pick. Ehe na wa da we o. Èmi ò ní èmi náà gba nula o because èmi sunu na ìgbà tá mọ̀ pé èmi náà ọmọ dà mí òkè yẹn yìí òbí dà mí because èmi ò ní èmi risk wọrí àbí ọ ní mọ́rí àbí kọ́ ọ́ rẹ̀ lù kátà yọ àyàn nígbà ìwọ̀nyàn ọ̀pẹ́nu kíkà nígbà ìwọ̀nyàn ọmọgún mi bàn so nula wo nula wo ime ye mi gbe nula o yin osun no sun nula wo so when I hear ya gbe iji aye you know nula wo yin ya me Yeah, pay off. Because Tia said that we mama no he tear the person with a gbe on my call. Let me go to the topic again. Oh, whoa, una be homo done. Ya o wa be gbe wo gba siri okpa. We garo what when I agugwa bo gbe wo gba siri okpa, madam. Madam ya tell we because you are a married woman. Your name have to be madam. Uje bo manore Nigeria. Ikinegbe weke kan ogire webo. Adu nyume ninu gwe doda mani owe no pe ta be do edai. Okono ga e bo mare. Obe mu life for be negboy. Owe be ga house boy wa. E ba to saloba watama wena. Try and what change. Odo wa mo gba siri okpa. With a family. With a visual. With a viera. Uga ka be bia yo wodo be. Wa bo ni obe gba siri okpa. Wa bo pe anu pa wa ro na o gba siri okpa. Una lele message na wa mi o. O wa we do ekwere. Because o na go dak bia. Setting niru no se. Uga leba ene osi yeke. Uga samene osi okpia ni yeke. Oga lo ye wewe osi okpia ni yeke. Uga tu obokia osi yeke. Oku mana go dak bia. Una pitend ile lokbia. Tu gbe karia oge. Uga to ge makbia. Tu gbe karia oge. Emi no si eni ana te message na kakabo ma wa. Ujere gube mo mokbia. Eba de me ya je bodawo. Uga enwe mi no deta mana. Aga dweda we no kbia we na do so ma we. O balo we bori uka bus stop eh. Because o mana agogo dak baby no gbokbia ba ero. Abo no kbia. Oni aga bone wo popo wa. Ogwa nwu na keje. Ogwa nwu na keje. Aga abo mi bo we wo. Because e ko we nwe dai e ko we ri dai era mama na ma bo vie ahia ya ma era mama na ma deve no vie ahia ya ma excuse me hello god bless you good afternoon sir I'm on live video. Okay, you call me back around around 3. Call me around 3 o'clock. Emma to salobo tamu wana. Omana ateme atabe noje so that maya make na mi ogogo. A message na they give you na. Maybe next year or we happy me. Maybe one day o vive ni ave bi o we take one. So okeke ni die message history okeke ni si aye YouTube omakeke ni si ezo aye YouTube omakeke ni si oge aye YouTube okeke ni si ibude no ma ye YouTube de wo si eni pe ani bumana dio bi ko jabe tene na ikweso ya zebe e karatia wetin ya ma o ikoni bu wa ma ya wa go ale bae iya wale ba igwe din ya zigo ohono pia na aje a trouser no nyaga ye change on ya kana. We are talking about quality character. If you don't have a quality character, there is no man that can stay with you. Why we no doje awok ba ya ri pia ya we total no we make be we madam
Madam, tota no wetin ke. Okpia no ka okpa se wai. Ukpogiva okpa se wai. Ukpogiha okpa se wai. Ukpogene okpa se wai. We mari yere e side we na kede. Temata magbe wo mana temata magbe wo mi ese ezo. Umana tota emese mi soro no file yakwa. Umi ese ezo. Oh when we agbe 1 week in the church. Oh honey jwe look bobo ya mi don't tag on afo. Umi ese ezo. Tell yourself the truth. So that no make night the tech no were gbe dena no make night so wobo. Oh even in je black yawo. E black ni elele no favor mero. Where all my problem. E black ni all my problem. When not say any na wo my problem. Ikpe ya nu lele no he gberi yan. Ama wetin ya gwegbe gun we abelele be si aye, we abelele we be si aye. No, ya ma he gbi yan. Eva no ana he we all my problem in madam. Ya ga respect to one because I'm an respect gbe Emma. Madam, where all my problem. Total nu ya ge. Oh, when one me heaven and earth. Or when one the highest car, or when one the highest business, when a character we mana quality, uga behave someone of a meta problem. Top biaga me work ba. Or when I me wote go we bene, ulele ariye kina na we be una ya somite be. Top biaga me work ba. Or when you set it to wusi be aye. They be a wakba when they bake ba or ye bake ba. So gan was arun ne arun send and we lele irokba madia wo boja lawo wa for 3 days epic column rokba. Recalculate. When not just recalculate her, recalculate, think back from beginning of your life. Why ya gwa Why ya uwe? In relationship in uje umobota me family we ya. Wa me family work ba siri okba wa any relationship ya. Ka bori calculate. So that ave mi ni nu ka lo ni no mana jok ya dia wo body u giage ya kwa. Then you will not bring another character. Because there are many women ya mi okpi agbono gun ya ziyesi. Iya ya ta mi jiyan. Oh yeah, ya tamitia. Lukoje. Osemena ni waena. No we had to go jomo. Give me my way wagbata. That marriage will not work again. A marriage ni where be wina. Gweti bata. Umede de fiekba. Uri egbiwe. Umede de suwe Johnny. Uswa anagbewe ne. Ukamokao. Your family they are where. Umukbo giver. Your family they away. Umukbogia, your family they away. Any small quarrel like this, what your family will what? Why have you? Do you think they will allow you to stay in that relationship? Don't rock man or ijeka obiega redovie mae. Then you begin to talk. No matter na tamo or the second one. You begin to confer. How could you be telling your mother? How could you be telling your family? Wetobuwe mi he wo biani veve. Wotobo Jacob we ya wene. Bete mi keregi wa sunu. Una wa rundenu ana togo, una wa ladian wo wa. Una wa komegbo, una wa jewu. Ewo nyama gbibate nyama una wa le kompari eroji. Una ke wa gbegbe mi ya. Una gbegbe my family we. He go, 50 euro nedia, leva, yemiogo no si se ya leva, the manager supermarket, je 200 euro ya we chopping, about 4 days ago, in a 10 euro no ya beto, your way, and a bemana ranger, in a happy, in a 100 euro gijabwa, in a when he jabe ya we in agume quabeana, or not agume gua, or not have no yave.
A relationship no wa we a relationship we expire ne. O expire ne. O da form aga wo mami. O me spirit so no worry o ma. Spirit ni o ta we talomanokpa. Spirit ni o la magbe. Cancel the spirit because the spirit will not destroy a home or destroy a happiness o ma. Anytime the spirit ni wa ya la we gbe ti ona ma no taloma ta ma mi no awa we ti shema wa no taloma ti okonu ya zi ije no taloma ti momi jore no ya tal. Cancel that spirit again ta we no ina da fun me emi ya me ma ina emi ya ma. Begin to cancel that spirit. I me ro pa the spirit ni ro igbe ori me gbo be ru gbe abetu wa wo me wa fo ni me ya wo me wa fo me wo wa ereti mu wa anybody not tag walking here phone you want ereti ya mu wa ori gbagbon ya. But when the spirit come I cancel I relax. You do go out here Bible ya cancel do go out here Bible music jo ya cancel do go with the music what so atem o la Facebook no so no age film ogie emi ogie ro o me bo pa no video ba no mo bo season ya wo po mo bivon yin ya tori ogbe so veri ogie no ya age anything no ri ogie no make na gba be e no se sini no teja we ya ata lo ma bo sewe e girlfriend we ya fefe no ma yin story other fan we boyfriend we ri ro iju e no re Nigeria no we ri ge ba egie. Okay, we do a time we go be give no ya water from where give no ya water from when it you matter. Do you ga me manager no ga control yen be marriage yen e ga no na lelera. Neju otana tama we jore we no no. Neju e we ga no na lelera we din you ga anybody ni ga tale me rama. Because me ke do worry e ga kere ni be ya mi je mo ke be wu. Imami e wan de mi je me tale me e me ra me mama. Imami no matter when they treat je say eta wa ewe ba ni gini ri ewe koso wa atalo gbe atalo mangiawa wa ewe gini ri wo pa amagbe an couple jo ma ro pa bo we to pia paro bo tagbon na awe an couple yi gba yo bana be gba yo wo bo we forever and ever o te magala ala were gbe no aya ri ai ni wa aga imi wa iva ba ko maybe wa mekenu wa re wa ya we no mo o ma no we carry any what to beg we me go mo ja oti we awo go ku na mo ja wa no my baby sister Tina God bless you awo go ku na mo ja wa no na dia o ya mo mo da fun na go na do agbegbon o me mi na ta me gbo pe simple thing atin ai ke no na manoro tin ai e ke ne na manoro file yakwa na ta mo ma cause nobody is perfect o pe aparo no fona okwo kpawere no fona uga we no wa perfect go wa ga gwa lo hia no ga tolore nonsense we wa je toilet wo kuni san mi san be party we egun u ma na pakara se egun wa we gbo piawere ogwa lo 50 years uwe mi because e get ma so ro na kwese o ha ge opia mai en de no pia wa mai ko babe ma kwese I want to get at in dag me yeri. How long will you be doing that? I don't know what time I will be malaki bata na no wagba. I want to get at in dag me yeri. How long will you be doing that? I don't know what time I will we go give away. I want to get at in life yeri. How long will you be doing that? How long? Okawe ma poge va ma poge ama. Poge nema. Poge sema. Ya relax. No kakabozi Anybody not time mama ga come out we won go say we no. Anybody not time wo ma ku ese won go say we no. Anybody not time we be change with phone no munya ho won go say we no. Anybody no be time we make up no gbe na we bugbe won go say we no. O hia we. O ga we message ta wo son no. Yin ma go celebrate we ya ga o ye tu. O si o ma hota mama we no mama mo egbese. Ikwo bono vie go pe dede gin ya o. We be mi no ge wa o mari ekpon me no sa. Ami ko vie ma me we mo mi jore be ni address so da fon me ge ma o. Ama wa da fon we na ta mo we skirt no jo no short gbe. We do na control we.
o ya control we ikweso bi ara no beta wo ya control me any man or control me wa pa yin life me o gele pa yin life were wo lose pa yin life me o ma wo no pa yin di o wo dire uga yo pa we ya mo pe iwe fo o were gbe mi o pe a o pe anu aga mi o pe ne yaga o aga mi o pe no ma wo pe no ma se no ma siza bi wa e o wa i dekun ko so da iwe pa try nuri la se majiwe ege majiwe iga high wa agwo pi agun iga heye we e iga heye we una agwo pi agun e muegwe dada o okay cause mi re wewe o pia o heye we ogun a oku because ma me mi wewe o pia me mi wewe gun asbe no ko ya gun ege character we bo na ge lawe gbe o ga lawe gbe wa regret wo da orun oparo wa e ka bon enjoy ege na iwa jena okeke na agbabarun viva whether good or bad when e ko ga gaga me no de ade na imi o ma no help me imi o ma no ga jo bo kan me go ko but oga imo pa na bana wa do yedore devi no enjoy wo paro wa no na yo bo we kule ma ni lega we kwa devi no enjoy ede no piari go no we nya konta e uga me be karata ni